Kamikhalia Commercial Truck Owner and Driver Association Giant Hills Unit ni dasdang ko yayaki wa klembo pon na mo indefinite strike ha usrok ba NH6 ha nyaw mer pas i West Giant Hill District. Warok gitre wa gwiya atrok hapo kalama kaseng KWM arspa prapawitli gitrok karilom jaintia dawan chimbenta ki hagayaki wodo wa pengkudor ya kabaikit ya ukuk nagi karkhana naga khatsus pa chiton chak artar sanspa chiton. Usan bor lang suciang waman us katri ka jaintia unit do ongu wa ini yaki ini gasngi to hadin wa kudi epor yaki karkhana wa pengku ya kabaikit iwa da kun nin kasantering wa ipenne ya kabaikit tu khatsus pa chiton dakta bahai yaki. Doang ule wa ini yaki uptanya haduk wa mit wa kamju hakisngi wa wan le wa warok ka biya trok da sange wa da khang yaki wa laikit kuk nagi karkhana wa em harilom jaintia. Nailiang uskatri Kamikhalia Commercial Truck Owner and Driver Association Saint Bay upetar manar doong wa da wan gini wa kurchan ya ka Giant Hills Unit de wa panrap wala daki karkhana chaki wiki district kam ha West Khas Hills wa South West Khas Hills klam panbaki ye baikin kitrok harilom jaintia le to ule ki kamtehi. Nangka macam ikuble ya ki pajba ki trade truck ki boyak truck wada pelaj por ki ya wan service strike ni resmi untuk tarik nawasan arja arsan war ikuble ya ki press wada ya wan yukeli ni daw strike magani strike das sedang ladu ni kita bek sedang kamai pau waje ile sedang igale wato ni terpercangi Cipon terligi citiu tho cagi cook unit wa sirup le tho i cagi cook manufacturing association. Ijing request yang itu wa ikari yang igi kasipna ki Mekhalaya Bukit Kuki. Ketenang kong ijing request. Ko aran request i wato gedor UAP i gedor diwa imlang. Kate gedor wa igi katsos patchton Bukit Kuk mem imia. Ini hal ijing tho. Tho i wato arhosan spa tengka citon te karugamte hagatu te imei gamte gani chiti ni da hagatu khaso tarik o khasan tarik yo bna pre arjara san sawi pawi kuplan the member siao ini jing request yo gede yang hijing man bro boy hab duk ipan kenmo teni ha igarmenja detar hagatu tarik Uniat ubnai osan arjar san the boy di deadline ma boy santarik to hab APE hab snyau PE you AP ke jubab kan em jubab hab APE tang em up members nyau penyo wa em king gi dang khajak le ni te daw myo sai em di de wi gilat hab strike de ni strike yang hadu ladu ni sedang i chpau je hadu kate yo i kamada kerpat inin wa ongi wa hamlai lu de ham kit kuk dei ne ha da strike pai ba le ki trade truck ki malik truck das nyau thuk lang gi da yarap ki wi ne la do chpau je hadu kate mpu em wi le truck walu kuk ne ba ele mlut ki wada up das nyau wi dia teli lang i waro ki Mekhalaya da yarap lang i em de walut kate de yul ti le kat ni bo ni chini wan de ni imiat le strike ikam ni ne ba wasmi wa met ni kan puyo ite ijing ya klam na ki diwa biang ni impu sange ni strike kini man go indefinite strike gamte ni email kam ni huyang ai kerpat biang sa chisen le ya gitu ki trade truck ki waya truck ho load biang si lai met lai sni le kan pu ya pai ni jing kan bai ni ho load pi o ku kam ta me ai pos yao lada em ki wa chim ka bu ya pi ni he ni yang ha nyau me la em wa him kabu ya pi chetu chalti ke ni chim klei responsibility yite wa chim kabu penwit penthut ilai wan yang pi halti ke karugamte kerpat joro uya kre lang bi jero bui yu lai bai ini strike yang de akor burom yu lai bai ke strike command kwa diplo diplat tu tema kwa apsnya idau wa strike Aku bu sekretari Jang Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association Central Body. Lawan ban yang sokti bagi Jaintia unit. Sepang kani kam kit kam ba jong kani ka coke factory sini ba pilih ya sekolah kubur ladap ai ba kami hisin arsin but reminder citiu lah ai nak kalian tugasin ni kekepat
ikat factory makanya wan bani mir cuma tak baca asyun jadi bagi ni berkat kador kamur bagan ai ikin iki beriu jungi bagi ni kit iki ya ba iki kimar finishing products jongki jika negaliang jungi ke jentia unit kalau sim akarai ini si kanjat sini ba kalau ada pasiti ru ba onda kim asu ka cuba dia nak liang jong ke jentia unit kisim nak akarai ba sim nak ke indefinite strike ni nak liang jungi iwan ban karsani gini ni nak central body bat ke unit ba phe iwan bat karsani gini ke jentia unit bangi kerparu gini ki cook factory machine ni cook finishing product jong associationไปโซภาบริวันkami kerja keren makin ini ya pakat itam kit kaba jong kini ki beriu jong kini ni ki parato prasna jong kede kari jong Hoi ba pi ba ki ja ki unit jong ni satia sa salang kadon sa west kasils kadon sa eastern sa south west kasils kadon ni ju ya ko ni ba kini filati pi kini french product nim kwa ba dia bu kitian ba nim kwa ba dia cengai kani ni kwa ba ki ni don ka kali lo jong pi ke ka yo hat jong yo ka studio ka kamai ka jiru kam don rei on dangi mer jing mut bagi try ko factory shati na ka west kasils na south west kasils ni wan ha kami jing karen ni sultu ka kya ka shon jong ba jong ki wan ni yo ka mara ko mi ya ban ni ho ni ru shati ni ya ke de different straight ba bali ladang ini ya itu kim ni kat boy ki ai me ki kim de nim la ba ni ya be ai me ki ni don ko hok democracy country ni don ko hok jungi bengin ya like the country ni don ka right to bengin demand for the right of ka right of information jungi ka dor ka long kumnu ka ikam nu kata hi na kaliang jungi ka pa wawan ken bali in ni ka west ni laya south west ka laya bali ki ka jen kan yu kan ba to wan lang ken ba ini kan ini kan cha ba